Ćao ekipa, dobrodošli u novi video i hvala vam na gledanju. Danas ću vam pokazati šta sam to potrošila unazad možda 2 mjeseca ako se ne varam. Možda manje, možda više, nisam sigurna. Ali imam toliko potrošenih proizvoda da mi nije sve stalo u moju košaricu u kojoj ja obično sve skupljam, nego sam morala staviti i ovdje u vrećicu. Tako da danas vas čeka jako puno potrošenih proizvoda. Pa eto, ako vas zanima šta se to sve ovdje unutra nalazi, onda nastavite gledati. O ovome sam već pričala, to su Always Flexi Style Normal dnevni ulošci koji su mi trenutno zamijenili one moje Carefree. Cjenovno su tu negdje, ali nekako sam više počela posezati za ovima, iako su mi oni Carefree još uvijek stvarno dobri, ali eto, posežem za ovima. Zatim, ove tu maramice od Dema. Ima ih tu još, evo ima još ovih. Hoće još, mislim da ih nema više, ali imam ove tu male Paloma maramice. Ajde, to smo sada maknuli s dnevnog reda. Imam ove tu dva Ritual of Happy Buddha body scruba i to je to, mislim da ih više nemam. Eventualno je možda jedan još uvijek u kupaonici, ali mislim da je to su odlični body scrubovi. Happy Buddha više nemate, ali umjesto Happy Buddha je mer, tako da se definitivno čekirajte. Isprobala sam ovu tu Simple Deep Cleanse Bubble Mask Daily Skin Detox. To je 2 u 1 maska. Mislim da hidratizira i pročišćava. Fora je zato što je to onaj efekt da vam se počne vam se stvarati mjehurići. Meni je to fora, da li sam sad primijetila nešto da mi je pročistilo, šta ja znam, ima cink u sebi. Ima ugljen, ja mislim, tako da sve u svemu dobra maramica, dobra maska za lice. Potrošila sam ovaj Ebelin odstranjivač laka za nokte, Sanitol Desinficient, meni su najbolji ovi Sanitol zato što mi nekako najbolje mirišu. Potrošila sam Maybelline Lasting Fix, ne moram govoriti da sam potrošila, očigledno sam potrošila ako se nalazi u potrošenim proizvodima. Meni je ovo stvarno super fiksator, mislim da mi je ova druga bočica po redu trenutno nemam zato što sam za probu kupila jedan Catrice i on mi je stvarno ok, ali mislim da ću se nakon toga vratiti ovome, a mislim da je ta Catrice, čak ja mislim je nekakva limitirana linija, nisam sigurna. Zatim ove tu male Body Soul britice koje su odlične za nadusnice ili za obrve. Evo bacam zato što se treba baciti jer rok trajanja je godinu dana od otvaranja, mislim da ovo imam 2 godine otvoreno, to je The Ritual of Happy Buddha Body Lotion, pa potrošila sam možda pola, ali vrijeme je da bacim. The Ordinary Gran Active Retinoid 2 puta Emulsion, 2% Emulsion, meni je ovo odlična stvar, jedan od najboljih retinoida koji sam isprobala i sad kad je bilo sniženje na decijemu sam si ponovo naručila. Ovo je stvarno odlična stvar, pogotovo za nas masnokošce, jer bila sam probala njihov retinol koji je u obliku ulja, nikako se nisam s tim bila na ti, odnosno u početku mi je bio dobar, onda mi nikako više nije odgovarao. Ovo mi je puno bolje. Ovo je odličan losion za tijelo, maslač za tijelo, kako već, to je od marke So Sorry Not Sorry Butter Up Body Butter. Ovo je body butter sa arganovim uljem, 250 ml, odličan, mazni. Evo ništa, ne osjetim nažalost, ali miris je tako fin, znači potrošila sam ga luđački, ovo je nešto definitivno što bi si ja uzela ponovo. Stvarno super stvar. Zatim bacam ovo tu Wet n Wild spužicu, stvarno je dala svoje, ali stvarno bi bila dobra spužica. Imam ovaj tu Fax deterđent za pranje rublja, ja koristim ovaj tu Molecule 01, odnosno Molecule 1, to je po onom mom najdražem parfemu. I još imam ovaj tu Persil Active Gel i on mi je stvarno isto dobar, tako da, ali najčešće kupujemo ovaj tu od Faxa. Ovo mi je najdraži, pa nije čudo zašto nemam mjesta kad sam počela stavljati ove tu stvari za čišćenje i za pranje.
Ovo mi je najdraži omekšivač, to je Lenor Spring Awakening, ovo je bilo nekakvo family pakiranje, iako sad u zadnje vrijeme koristimo od Silana, Ornella, Silan, nisam sigurna, mislim da je Silan Fresh Sky, tu ću vam staviti zato što je stvarno bilo odlično sniženje, često smo ga nalazili na sniženjima, a mirisom mi je najsličniji ovome Spring Awakening, pa nekako njega sad u zadnje vrijeme kupujemo. Zatim imamo ovaj tu Skin Age Collagen 10.000, to je znači Prestige kolagen, 500 ml, meni je bio stvarno dobar, iako nešto pretjerano ne primjećujem da mi nešto utječe, jer ja sam zapravo kolagen prvotno počela piti zbog da preveniram nekakve stvari, najviše sa zglobovima, kostima. Tako da za to još ne mogu vidjeti. Što se tiče kose, kože, meni je koža stvarno ok. Iako sad imam još jednu bočicu Jasika kolagena, sad ću ga definitivno početi pit. Već sam ga trebala. U slučaju da mi počne ispadat kosa, znate da nakon što prebolite koronu da može početi opadat kosa, tako da ću ga sada početi piti. Zatim Ebelin blazinice, imamo još jednu simple masku, to je ova 5-minutna Reset i hidrogel maska koja mi je isto stvarno dobra. Mislim, općenito znate da ja stvarno volim njihove maske, tako da ne moram puno pričati o njima jer su mi stvarno super. Evo, našao se još jedan ovaj body scrub od Ritualsa. Imam ovu tu Alma K ili Alma K Dead Sea Minerals Hydrate, to je bila kremica za ruke, stvarno ok krema za ruke, 100 ml. Nije sad bila nešto pretjerano onako hidratantna, ali je bilo ok, stvarno ne mogu reći, nije mi ništa dodatno isušivala ruke, ali sada je nešto da me totalno onako bacila na guzicu, totalno oduševila da bi joj išla kupit, ne bi, jer ovo sam dobila u ženski recenziji Raj poklon paketu, ali sve o svemu dobra krema za ruke. Zatim vitamin D, ovo je Long Life i ja svoje vitamine naručujem te razne suplemente naručujem sa Fame. Zatim Nugela & Sul, ovo je regenerator za kosu sa lukom. Ne morate se bojati, ovo stvarno nema miris luka, ovo je maloputno pakiranje i meni su njihovi proizvodi stvarno pokazali dobri. Znači imala sam ovo od luka, imala sam i šampon od luka i stvarno nemam apsolutno nikakve razmjerke. Dala sam čak i nečakinji za promociju malo pakiranje, to putno pakiranje gdje se dobije šampon, dobije se regenerator, dobije se 2 ampulice, da je isproba i nadam se da će se njoj svidjeti. Zatim Aquafresh Fresh and Minty pasta za zube, Bref Lemon, ne volim baš ove s mirisom limuna, ali ok. Evo još jedna britvica od Body Soula i moja najdraža maskara Lash Paradise. Sad je već neko vrijeme stvarno nisam koristila zato što sam dobila dosta onako maskari na isprobavanje, ali jedva se čekam vratiti. Sad idemo na onu vrećicu. Ali ja sam sve iz vrećice ovdje prebacila da mi bude lakše, ne moram ni pričati. Batiste Stylist XXL Volume Spray, najbolji suhi šampon. Zatim, evo imam još jedan Ritual Happy Buddha, stvarno nisam dugo snimala ovaj tu video s obzirom da ih se toliko našlo. Zatim, meni najdraži dezići, njih sam otkrila preko ženske recenzije Raj stranice i mislim da sam ih počela koristiti prije možda godinu dana, možda sad i više. To su Borotalco dezići. Ovaj aktiv Citrus and Lime Fresh, njega koristim onako kada nemam nekakve pretjerane fizičke aktivnosti, pa ajmo znači reći za po doma ga koristim, jer za nekakve stresne situacije ili neke fizički jače situacije on mi nije dobar, ali ovako za po doma, ajmo reći, mi je super. A ovaj aktiv Sea Salt Fresh, on mi je stvarno super i njega koristim onako za na posao, za trening, vježbanje, znači šta god. On mi je stvarno super, tako da ako ste u potrazi za nekakvim dobrim dezićem, onda bi vam preporučila Borotalco. Znam da imaju spreju i da su spreju cure hvalile, tako da eto, isprobajte. Dr. Beckman maramica za opijanje boje, ja ovo koristim ko luda, trošim ko luda. Ovaj Olival prirodni šampon, ružmarin i limun za masnu kosu.
Bez silikona, bez parabena, bez nekakvih umjetnih boja, mirisa, čega sve ne, bio mi je ok. Malo mi je, ko da mi je malo onako mrsio kosu, pa mi je bilo problem onako prolaziti prstima kroz nju. Nisam nešto primijetila da mi je isušivo kosu. Sve u svemu ok šampon, ali sada nešto da me oduševio, da bi ga kupila, da bi ga nastavila koristiti, pa i nije baš, ali da li je u redu je i da li sam primijetila da mi se manje kosa mastila od njega. Nisam, ali ja stvarno imam jako masnu kosu. Zatim sam potrošila Ladria Harmonizing Cream, odlična kremica, onako ima gelastu teksturu, po meni je dosta onako slična i Clinique Moisture Surge, znate da obožavam Clinique Moisture Surge, stvarno sam je onako do kraja potrošila. Super krema i za masnu kožu, mislim da ona baš targetirana za mješovitu do masnu kožu. Stvarno je super, na apsolutno nikakve zamjerke i sa onim njihovim serumom mi su odlično slagala, taj serum je sada isto pri kraju. Zatim sam potrošila, čak sam je odrezala da mogu onako do kraja potrošiti, to je The Ordinary Natural Moisturizing Factors plus hialuronska kiselina. Meni je ova krema stvarno odlična, koristim ju na dnevnoj bazi. Ima 100 ml, prvotno si dečko bio kupio, mislim 2 ili 3 ove tu kremice, na kraju je skužio da njemu ne odgovaraju i da mu se pruta brada zbog toga. Ja stvarno nisam imala nikakva loša iskustva sa ovom kremom, meni se pokazala stvarno odlično, onaka krema je stvarno onako bazična, znači najobičnija kremica, nije premasna, opet onako osjećate da vam hidratizira lice, ima hialuronsku kiselinu u sebi, meni je stvarno super, imam još cijelo jedno opakiranje koje sam počela koristiti, tako da ono super mi je. Zatim Prokulin Lens otopina za leće, baš sam sad, jučer sam napravila narudžbu na Adria leće, naručila sam si leće, naručila sam si otopinu za leće i uvijek naručujem već godinama s njihove stranice. Zatim imam ove tu We Care Air Fit Stay Active ulošci. To su super plus ulošci, stvarno su mi super. I znači ovi violeta ulošci su mi otkriće. Ovo sam trebala već davnih dana baciti i kad najbolje od svega imam još malo za potrošiti, ali nikako da potrošim. Treba se baciti nakon godinu dana, mislim da ovo imam 2 godine. To je od Becke Ever Matte Poreless Priming Perfector, znači primer za lice, 12 ml. Ja si s ovim nikako nisam nekako došla, nisam našla zajednički jezik. Ja sam bila pričala o ovome da je ovo baš specifičan primer, da ga morate znati koristiti, morate ga znati nanositi, jer u suprotnom ako ga nekako krivo nanesete, to će izgledati katastrofalno. I ja sam prije nekakvih, kad sam zadnji put snimala, prije možda 3 tjedna sam ga išla kao ajde da ga iskoristim do kraja, nanijela sam ga, izgledalo mi je sve super i onda kada sam krenula stavljati puder se hvatao se, nije se moglo izblendati i to je grozno izgledalo. Kako god sam ja blendala, to se nije mrdalo s mjesta i ja sam morala to skinuti, krenuti iz početka. Ali kada se ovo lijepo nanese, ovo stvarno je matirajuće i stvarno je onako za masnu kožu odličan primer, ali morate znati baratati s ovim, a ja nemam živaca za to, tako da ovo bacam jer kažem, vrijeme već je prošlo, rok trajanja. Aquafresh Fresh and Minty vodica za usta, meni je ovo stvarno super vodica, jedino što ona vam nema alkohola, pa eto ako tražite alkohol u vodicama nije za vas. Ovo sam napokon potrošila, nikako da potrošim, odnosno kako sam se preselila, bio mi je u nekoj od kutije, jednostavno sam zaboravila na njega, to je Nuxe Super Serum 10, 30 ml, ja sam ovo na kraju koristila samo za vrat. Sad, da li sam si ja to možda nešto umislila, nisam, ali meni se ovaj serum stvarno sviđa. Sviđa mi se što ima onako te sitne ko kuglice unutra, ne znam uopće koliko ćete moći vidjeti, ali to vam se naravno kada razmazujete, to vam se onako rasprsne, ajmo reći na neki način. Unutra je serum, mislim ovo tvrdi da će izgledati 10 godina mlađe, ne vjerujem u to, ali da li mi se serum svidio je. Ovo sam ja dobila, ovo je stvarno skupo, mislim da ovo dođe nekakvih 500, 400, 500 i nešto kuna, nisam sigurna. Ovo je stvarno skupo. Da li bi si ja to sama kupila? Ne bi. Stvarno ne bi, ali da li bi ga drage volje nastavila koristiti da ga ponovo dobijem? Bi. Jedina još mala zamjerka što su nekad te kuglice znaju malo onak zaštopati ovaj tu dio. Taman sam mogla još ovo iskoristiti. Da, sad ne ide ništa, bravo Katarina.
Uglavnom, možda sam imala još za jedno korištenje, ali bilo mi je teško to pokupiti. Sad šta sam pričala. Da li ćete cijela 10 godina mlađa, nećete, da li bi ovo ja kupila, ne bi zato što je preskupo, ali da li mi se svidio ovaj tu serum, je, stvarno mi se svidio. Eto, da ga ponovo dobijem, drage volje bi ga ponovo koristila, ali kažem, ja sam ga koristila samo za vrat, za dekolte i namazala bi ga na ruke. Melem Intima losion za intimnu njegu sa dragocjenim uljima. Znate da sam prije koristila biobazu, ali nakon što sam isprobala ovaj, sam ponovo kupila ovaj, znači sad mi je već novi u kupovnici i mislim da ću nastaviti njega koristiti. Možda ću s vremenom nekako onako malo biobazu, malo ovaj. Ako imate još neki dobar za preporučiti, pišite mi dolje u komentarima. I zadnji proizvod, sam se sjetila da moram novo pakiranje ovoga izvaditi, to je Balea. To je zapravo voda u spreju i ja ovo koristim kada koristim hialuronsku kiselinu ili kada se želim malo osvježiti ili kada mi je malo previše tog nekakvog praškastog sve na licu, onda se s ovim pošpricam. Meni je ovo stvarno super, one sve ostale s mirisima nekakvima ne volim. Ova najobičnija mi je najbolja i to je to. To su bili svi potrošni proizvodi. Mislim da dugo već nisam imala ovoliku količinu potrošnih proizvoda, iako mi se stvarno činilo da će biti toga i više, ali imala sam tu neke stvarno krupne stvari koje su zauzimale dosta prostora, pa se eto to samo činilo da je više nego što je, ali mislim da stvarno dugo nije bilo ovoliko proizvoda. Pa eto, nadam se da vam se svidio video. Ako ste vi nešto od ovog potrošili u skorije vrijeme, pišite mi dolje u komentarima. A ako vam se video svidio, stisnite like i stisnite ono zvonce kako bi bili obavješteni o svakom novom videu. I ako se još niste pretplatili na moj kanal, ljubazno vas molim da to napravite. To mi je stvarno jako puno značilo. I hvala vam na gledanju, želim vam ugodan ostatak dana, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!